Bok svima, ja sam Renato i imam mobitel koji ima sposobnost snimanja u 4K rezoluciji i ovo je video kojim ćemo to isprobat. Biće ovo jedan brzinski video o Sweatcoinu. Malo sam već pričao o Sweatcoinu u jednom od prijašnjih videa, ali tad još nisam dobio sve proizvode koje sam naručio preko Sweatcoina. Dakle, to je aplikacija koja ti prati korake i na temelju koraka kao zarađuješ kriptovalutu, to jest ne znam zašto navodnici, ali stvarno zarađuješ tu kriptovalutu koju onda možeš uložiti u popuste ili u kompletni proizvod koji možeš platiti na taj način. Ja sam se za to odlučio i malo sam se onak preporodio po pitanju kako kupujem. Mislim, nije to sad nešto prerazvikano, ali je dobro za tu i tamo onako naći neku stvarčicu za koju nisi ni znao da ti treba. Without further ado, ja sam si naručio neke stvari, a one su Katie napitak od Cikle i ima nekakvog kakao unutra, jako je neobično, ali je jako fino. Ciklu volim ovako pojest, nisam znao da se od nje može napraviti cijeli napitak. To je bio prvi proizvod koji sam naručio. Sad više se ne sjećam, mislim da sam ga u cijelosti platio svojim hodanjem, samo sam onda dosta uplatio nekih 30-40 kuna. Onda sam naručio i B-Skin, to je folija za zamatanje napravljena od pčelinjeg voska. Pokušavam se maknuti od te plastike i aluminija i čega se već, čime ljudi već zamotavaju svoje stvari. Dakle, B-Skin je isto jedan produkt na koji sam dobio, kupio sam jednu, ali sam zbog Sweatcoina dobio jednu gratis. Onda sam i mamu nagovorio da počne hodat, pa smo podijelili trošak za regenerator od Ananea. Ananea je švicarska luksuzna firma i realna cijena ovog kondicionera je preko 30 eura. Dobili smo ga za nekakvih, ne znam, 400 Sweatcoinova, što smo prohodali manje više svako par dana i samo smo platili dostavu. Isprobao sam ga, evo poluprazan je, nije loše, malo neobično jer sam navikao na ove komercijalne proizvode, ali zapravo sve je to ista fora, ne miriši baš sad nešto preekskluzivno, ok je, tek skužim kad isfederam kosu da je zapravo dobra stvar. Jedna stvar koju sam kompletno besplatno dobio, znači nisam platio ni dostavu, ni proizvod novcem koji cirkulira u stvarnom svijetu, nego sam tom kriptovalutom, dakle, kupio par testnih proizvoda od tvrtke Emphasis i dvije sam još ostavio za isprobat. Dobro je, jako dobar feeling sam dobio na koži, baš onako plumping efekt, znači ne uzeo sam se to kraju, Isuse Kriste koliko ovdje ima hidratacije, jako dobro i kao vidjet ću ako bude još koja ponuda preko Sweatcoina da si naručim opet. Onda sam i za PS-u naručio subscription box, bila 1+1 gratis, dakle platio sam određeni broj Sweatcoinova, dobio sam jednu gratis, to je Woof Woof, u kojoj je došlo puno premium proizvoda, keksića, hranice i igračkica, između ostalog ova salata, Woof Woof salad, u kojoj onda sakriješ keksiće i treatove koje kakve i onda moj pas to jako lijepo pošnjofa i realno završi za 30 sekundi. Ja dugačku njušku, jako me lako to sve pronaći i pogurnut tu te vlasi salate. Zadnje što sam naručio su čarape koje su jako bio nastrojene, fino uzgojen pamuk sa elastanom, razgradive su i za trčanje su. Doduše još nisam baš trčao, ni nemam običaj baš trčat po vani, ali tu i tamo kad dođe neko vrijeme onda možda malo protrčim, ali bez obzira na trčanje ili ne, ja ću nositi ove čarapice jer eto, dobar im je uzgoj i čini mi se da su i dobre kvalitete. Osim toga, uzeo sam si 2 mjeseca besplatnog učenja jezika na Fluent Forever, uzeo sam si i subscription box 1 mjesec da isprobam za vitamine i suplemente, tu sam dobio 50% na to, znači to dobra je stvar, tako da ostavljam vam u description boxu link preko kojeg ću ja dobiti 5 Sweatcoinova za svaku osobu koja se na novo pridruži i hodite i tu i tamo ako vam nešto dođe, možete između ostalog i donirati, znači puno je donacija za volontiranje, za životinje, za ljude s rakom, za vatrogasce, za sve i svašta, tako da na taj način zapravo Sweatcoin ima i humanitarnu svrhu. Pa eto, dakle, Sweatcoin, link ispod ili ga instalirajte sami ako mi ne želite ništa dodati. To je to, vidimo se u sljedećem možda 4K videu, čao, pusa bok!